she was telling me stories before, and I asked her if she had some material from back then, because I know old people who are in age collect letters, and my sisters told me they read them before, so I want to see them too. Nekaj pa cvetko stvar. To jaz berem? Yeah. A ja. Lepa je pa cvetka stvar, a cvetka je venljiva. Ljubezen moja nate, tebi, dragi Franček, ostane nemenljiva. Zdaj pa še pokaži to malo, kako je on prišel k tebi, pa ste se pogovarjali. Ja. Pa pokaži sliko. Ja, kaj bi zdaj pravila, kje smo se srečala? Ja, pa kako ste se doma na kontišli? Srečala pa smo se, ki smo Košice, Košice smo lišli. Pa perje skubili, zato ker ne bilo kina, pa nič nekakve zabave druge. Pa smo hodili, pa je prišla, te pa smo se tam spoznala. To je naša konkišta, ne? Uporabljala se je za drva, za krte, za pozime, ker je bilo toplo, za stare ljudi, pa za vse. In ta konkišta je bila za srečanje, kdo je prišel fant vasovat k deklini, ne, je tu bila nič, kaj bi rekla, ne v dnevni pa ne spalnici, tu na kište smo lahko 2-3 ure kramljala, te pa je šel domov. Kdaj je prišel od vojakov, tam je vojak, ne, na dopuste od vojakov, te pa je prišel na obisk, pa je bil tu na kište smo sedeli, kolm kište, ne. Ja, in še danes sin se vrača domov, ne, pa hčerka in vedno sta na totej kišti sedita. Te so starši šli spat, nama pa je kuhnja ostala, pove pa kolm kišta, ne. To so lepe spomini, ne. Reči, kaj so lepe spomine, ne? These are nice memories. The parents went to bed and all they had was this kitchen and kolkišta. Pisali smo se samo, ne? They wrote to each other letters. Ja. Sedaj pa moram končati, ker je že pozno in se mi dremlje. Te pravi srca pozdravlja tvoja in samo tebi zvesta Lizeka Gočnova. I found this one very interesting. It's about a rumor she heard that he had someone else. And she's a bit angry. But later on the rumor proves false. Babica, v totem pismu, ne? Ja. Si ti napisala, kje zdaj to je? Da je prej neka Mica Antunova bila. Kaj? Da je dedek nekaj, da, kako ti zdaj na to povem? Se spomniš tega? Ja, samo to sem ne včeraj brala. No, v enem pismu si napisala, da je dedek da si šla k šlogarci, ne? Se spomniš? Nisem hodila šljugati, jaz nekdo. Mislim, dobro te pa, da je ena druga šla k šlogarci, to je bilo, ne? Pa je prej rekla šlogarca, da nekaj pač
Dedek poznanstva? Ja, ja. Pozabila sem pa lahko, kaj je bilo. Antonova so hodile. Antonova je bila mica. Pa so hodile na šlogaje. Ja. Samo jaz pa nisem nikdar hodila, zato ker nisem verjela v šlogaje. Nikdar. Nisem, ja nikdar ne hodila. There was this woman who Samo went... so tu v pisme, neška? Ja, ja. Te pa so celo lahko preslikali. Koga? So celo Ne, preslikali. to sem jaz prebral, to sem jaz prebral. Ja. There was this woman, Mica Antonova, who went what's the... Not witch, the woman who tells future. She went to her and she told her she has some chances at France, but my grandma herself never went to this future teller because she doesn't believe in such things, and I don't know how the story ended. Well, they got married, obviously. Je dosti deklin hodilo za detkom? Ja, pa rad se. Pretty many, yeah. Samo jaz pa sem ne imela nikdar drugega, samo to tako. She says she never had anyone else. Samo enega. Only one. Ja. To so leta. Spomine, ne? These are memories. Ko se spomine zazreš, ne? When you look back in the memories. Ne vem, še več? Ne vem. Anything else? Še?